Uyabona uma ngabe kuza kumadoda athatha isithembu, into mina engiyibona ngathi iyaye isale ngemumva bangayikhonsidi into yokuthi esithenjini you are dealing with human beings. Udila nabantu esithenjini. Amakhosikazi lawo osuke wathathile abantu. Ney'ngane lezi oyizalayo esithenjini abantu. Yebo uma ngabe uqala isithembu sekunevision yakho ukuthi ufuna kume kanjena emzini wakho, ufuna ukwakha umuzi onjena and ufuna ume kanje. And ivision ye-future sukunayo engqondweni yakho ukuthi ngifuna kwenze kanje, ngifuna mhlawumbe bahlale ndawonye, ngifuna bazwane, ngifuna iy'ngane zami zikhule ndawonye, zizwane nazo ziphinde. Yabo usuke nje unaleyo vision kodwa ukhohlwa ukuthi kwi-vision yakho ufaka abantu. Nabo labo bantu bama-individuals anama-visions abo nabo. Ngoba phela amukho umuntu nje oze la emhlabeni njena ukuzofulfilla i-vision yomunye umuntu. Wonke umuntu naye une-vision yakhe, unama-dreams akhe naye, indlela afuna ukuphila ngayo. Futhi labantu basuke nama-personalities abo ahlukile. Wena uzothatha ngokuthi mina ngizothatha umuntu engimthandayo nengibonayo ukuthi uyangihlonipha, uyangizwa, futhi uyafuna ukuthi sakhe umuzi naye. Ukhohlwe ukuthi uyomhlanganisa nomunye umuntu naye omthathe ngaleyo reason, kodwa naye lowo muntu futhi one-personality yakhe, onama-visions naye akhe, onama-dreams akhe. Uma ngabe-ke ngenkathi-ke wena uloku uthatha isithembu uyakhula and mase kufika isikhathi la sokuthi yazini manje sengikhathele, sengifuna manje iy'ngane zami zithathe over manje ziqhubeke nale vision mina enginayo. Ila kufike kuhliphizeke khona. Kuhliphizeka kanjani? Ngoba i-vision osukunayo ingangefani kwesisikhathi nevision amadodana akho anayo. Yilento esiyibona-ke kuthando nesithembu njengamanje ukuthi uma uthando nesithembu luqala, i-vision kababa uMseleku kwakubukeka ngathi ufuna ukusikhombisa ukuthi isithembu is not all bad, asisibi njalo. Uyakwazi ukuthi ube namakhosikazi owathathile ahlala ndawonye in peace, bakhulise kahle iy'ngane, bakhuliselane futhi iy'ngane zabo. Kodwa ube eseyakhohlwa uMseleku ukuthi abantu laba baney'nhliziyo. Khona la kuzofika khona uthola ukuthi hhayi seku-too much, bazokubekezelela, bazokusupporta, kodwa kuyafika la ukuthi khona yabona-ke manje sengi-right, nami sengifuna ukufocusa on myself nefamily yami, ngoba all along kade besupporta wena. And ekukusupporteni kwakho uloku usho le vision lena kodwa engahlangani, ulokuthi no, but I'm trying to build a family, I'm trying to build but akufikwa lapho. Ngoba now and then wena ufuna ukuthatha omunye unkosikazi, now and then ufuna ukuthatha unkosikazi, bayarealize nabo ukuthi impilo yabo yonke balinde le vision yakho enga-achieve kuloku kuqhutshekile kuthatha amakhosikazi. At some point like hayi ngidedeleni mina ngiyiphilela yami impilo, noma uyathi ngidedeleni ngiphile yami impilo, noma uyathi ngidedeleni impilo. Kuhliphike kwayikona lokho obusukade ukwakhile. Uma uMsele nje behleli lapha njena ekhala, ngoba phela ubekhala in this past episode, ukuthi manje kuhliphizekile ngoba ivision yethu sikhombisa yona ayisekho, which is that amakhosikazi akhe ayehleli in the same homestead, ku-peaceful, ney'ngane y'khula ndawonye zizwana, kodwa manje akusabukeki kanjalo. It's like ngoba ubezama uku-achieve ivision le yakhe, uhliphize lokho abesenakho. Even ethatha unumber 5 uMseleku akazange azabona ukuthi lento abehlezi ethi uyayifuna ibiyenzeka. Bekuqala ngqa ku-season 8 ukuthi uMakhumalo noMayeni noMangwabe babe kwisayidi elilodwa. Bekuqala ngqa ukuthi babe sesayidini elilodwa la bevumelana khona, and bonke bebevumelana ekuthenini lalela, asisho ukuthi ungamthatha unumber 5, kodwa ama-conditions or indlela owenza ngayo asivumelani la. Babe for the first time since saqala ukubuka isithembu bebehlangene amakhosikazi akaMseleku wo-3 e-united ekuthenini cha awubukisise lana ukuthi uhambisa ngendlela yini.
Uma ngabe-ke manje sekuhliphizekile-ke esebathengelile imizi lapha nalapha nalapha, ngathi manje uya-realize ukuthi hawu, but i-vision yami kwakuwukuthi bonke la bantu ngifuna bahlale lana, ngifuna ukukhombisa ukuthi bazwane, ngifuna iy'ngane zami y'khule ndawonye. Kodwa manje naye omunye kuyisababu, nako omunye kuyisababu, nanga omunye, no-number 5 la ulindile phela ukuthi ufanele ayohlala elokhuzeni eMzumbe naye, ngoba naye uney'thembiso zakhe naye athenjiswa zona. Vision-ke uya ku-60 manje, 60 u-approach u-60 manje, kodwa i-vision ayikahlangani. Now la bantu bebekusapotha la i-vision yakho nabo sebeyabona ukuthi hhayi ngeke phela, hhayi sizoguga sife sihambe emhlabeni silinde le vision kwakuthiwa ilokhu izo-achieve. Nathi ake sihambe-ke manje sifocuse on ourselves, sibuka awethu ama-vision, sibuka awethu ama-dreams. That's why each of the wives mangabe ubalalela kahle, they always say mina ifamily yami it's me and my kids. Iy'ngane ezinye kaMseleko nazo yezami vele iy'ngane ezandawonye, kodwa nje mina eyami ifamily yimi ney'ngane zami, ngoba sebebonile ukuthi le vision le i-vision engasoze yafika. Ngoba with amakhosikazi awu-4 kahle nje mase sibuka njengoba bebewu-4 amakhosikazi kaMseleko, i-vision bengazi ukuthi noma kungekho perfect kodwa engazi ukuthi u-close to yona, ngoba bebekwazi ukuhlaliselana, bebengabulalana ngithi eMzumbe, and iy'ngane zabo bebeyithanda. Noma ngabe unkosikazi uxabene nomunye unkosikazi kodwa iy'ngane beyithandana, ubese-close to i-vision. Nakho-ke wafuna ukuthatha u-number 5. Nako-ke amakhosikazi athi yabona-ke mawuletha u-number 5-ke thina sicela usithengele izindlu kwenye indawo. Hliphi-ke i-vision, ngoba uyakhohlwa ukuthi as much as isithembu kwesakho, kodwa isithembu sakha ngabantu. At some point you have to consider ama-feelings alabantu wakha ngabo isithembu. You have to consider ukuthi nabo banama-visions abo, nabo banama-dreams abo, and if ubakhohlwa lokho, at some point bazosupport baze babona ukuthi hayi le vision le ngahlangani, kwakunini sihleli la silinde le vision, ake sihambe nathi siyoyifokhasela kwawethu ama-vision. Inkinga ilapho, niyakhohlwa ukuthi kulesithembu senu nisakha ngabantu, akuzona iy'nkomo lezi uthatha ufake esibayeni, uthatha ufake esibayeni, uthatha ufake esibayeni, abantu. Inkinga ilapho.